tekereza umujyi wose uhagaze, tekereza imihanda yose yuzuye abantu, urujya n'uruza rw'ibinyabiziga rwahagaze. Ntabwo ari intambara ahubwo ni umutingito wa politike. 1,250,000 abantu barenga 1,250,000 bisutse mu mihanda yaguma mu gitondo kimwe. Iyi si imyigaragambyo isanzwe, aya ni amateka yanditswe mu maso y'amahanga. Uyu munsi abaturage bagoma umujyi ubugenzurwa n'ihuriro rya AFC M23 bahagurukiye rimwe babwira oya ikomeye Perezida Felix Tshisekedi. Babwiye oya imiryango mpuzamahanga n'ibihugu by'i Burayi na Amerika. Ese kuki abantu bangana gutya barenga 1/2 cy'abatuye Goma bose bemera gusiga akazi kabo bagafunga amaduka bagasohoka mu muhanda? Bafite uburakari kandi barambiwe guhindurwa ibikoresho, barambiwe ibihano byiganjemo kubera kandi cyane barambiwe umugambi mubisha w'ubutegetsi bwa Kinshasa wo gushaka guhindura itegeko nshinga ngo yigumire ku butegetsi ubuziraherezo. Reka twinjire mu mizi y'iyi nkuru. Uyu munsi tariki ya 28 Nyakanga 2026 isi yose hanze amaso mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP ndetse n'inzego z'umutekano zitandukanye byemeje ko yari yo myigaragambyo y'abaturage yitabiriwe n'abantu benshi mu mateka yose ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu Goma ituwe n'abantu bagera kuri miliyoni 2, ariko kubona abantu barenga 1,200,000 basohoka icyarimwe ni igipimo kigaragaza ko ikibazo cyarenze umurongo utukura. Iyi myigaragambyo yateguwe na societe civile. Imbaga y'abantu yahagurukiye ku mbuga ya Ozakafu isandara mu mihanda minini yose ya Goma kugeza imbere y'ibiro bya MONUSCO, aho bashyikirije inyandiko kubiyemo ibyifuzo byabo, memorandum. Bukavu nayo ntiyasigaye inyuma. Abaturage ibihumbi n'ibihumbi naho biraye mu mihanda. Ariko se niki cyatumye iyi mbaga ingana gutya yisuka mu mihanda? Impamvu ni 3 zikomeye kandi zose zifitanye isano n'ubuzima bw'ejo hazaza h'akarere. Impamvu ya mbere ikomeye kuruta izindi zose, umugambi wa Perezida Felix Antoine Tshisekedi wo guhindura itegeko nshinga. Abaturage ba Kivu bavuze bati turambiwe abanyagitugu. Uyu mugambi urimo gucurirwa Kinshasa ufite intego imwe rukumbi: kwimura inkingi za demokarasi kugira ngo Perezida Tshisekedi wugarijwe na ruswa n'imiyoborere mibi agume ku butegetsi. Abaturage b'Igoma ni Bukavu berekanye ko badashobora kwemera ko amategeko agenga igihugu ahindurwa ku nyungu z'umuntu umwe ushaka kwigira umwami. Abaturage barabona neza ko mu gihe igihugu kiri mu kaga, mu gihe kigabanyijemo ibice, guhindura itegeko nshinga ari igikorwa cy'ubugambanyi no gushotora abaturage bashaka amahoro n'iterambere. Babibona nk'uburyo bwo kwimika ku butegetsi mu buryo budafite ishingiro. Tujye ku mpamvu ya kabiri, ari nayo iri kuvugisha benshi mu basesenguzi ba politike mpuzamahanga. Abaturage barakariye cyane ibihano biherutse gufatirwa abayobozi ba AFC M23 n'umuryango w'abibumbye UN. Leta Zunze Ubumwe za Amerika USA n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU. Hano hari ikintu gikomeye cyane dukwiye kumva. Ndashaka ko mwumva neza ukuntu societe civile ndetse n'abaturage babona ubu buryarya bw'amahanga. Uwitwa Manzi Wiringa Lambe ni vice guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru umwe kandi mu bakurikiranira hafi bya politike y'akarere, yashyize ubutumwa ku rubuga rwa X asobanura ibi mu buryo bwumvikana neza. Yagize ati imikoranire y'amahanga mu gukemura amakimbirane ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irimo uburyarya budashobora kwihanganirwa. Ibyo yise double standard. Mu ntambara haba hari impande ebyiri zishyamiranye, ariko se birashoboka gute ko imiryango mpuzamahanga ifata ibihano bikaze igaha uruhande rumwe rwa AFC M23 mu gihe urundi ruhande rw'ihuriro rya FARDC ririmo imitwe itwaje intwaro irimo FDLR yasize ikoza amaraso cyangwa yasize yishe abatutsi barenga miliyoni mu Rwanda? N'umutwe w'abanyarwanda, urwo ruhande rwihanganirwa rugakingirwa ikibaba n'abaturage ba Goma barabibona nk'akarengane kadasanzwe. Tekereza nawe ukuntu bimeze niba uruhande rumwe rwemeye kujya mu biganiro by'amahoro, kuki urufatira ibihano uri hagati mu mishyikirano?
ibi byose bitanga ishusho bitanga ishusho y'uko amahanga adashaka amahoro arambye, ahubwo ashaka gukomeza kubangamira uruhande rumwe ashyigikira urundi. Ibintu bishobora gusenya icyizere cyose abantu bari bafitiye inzira y'ibiganiro, aho abaturage bavuga bati niba dushaka amahoro, inzira y'ibiganiro igomba gushyigikirwa, ntigomba gucibwa intege n'ibihano bigamije gucecekesha uruhande rumwe mbere y'uko ibiganiro bitanga umusaruro. Iyi myigaragambyo yaberetse ko abaturage batagishobora gushukwa n'inyandiko zikinirwa mu biro bya New York cyangwa i Buruseli. Barashaka ko buri ruhande rufatwa kimwe. Impamvu ya gatatu yakongeje uburakari bw'abaturage ni ikandamizwa ry'ubukungu n'umutekano muke mu bindi bice. Leta ya Kinshasa yashyizeho ingamba zo kubangamira urujya n'uruza rw'imari muri Kivu, igamije guhana abaturage kuko gusa batuye mu gice kigenzurwa na AFC M23. Iyo abaturage babifata nko kubambura uburenganzira bwabo bwo kubaho, bakabona ko ari ubushotoranyi butagira ishingiro buturuka kuri leta yagakwiye kubarengera. Ariko ikibabaje kurusha ibindi ni ubusumbane mu mutekano. Abaturage barigoma mu myigaragambyo yamaze amasaha menshi ikozwe mu mutuzo n'umutekano ugaragara munsi y'ubuyobozi bwa AFC M23, ariko mu majwi yabo bari batuye bafite umubabaro ukomeye cyane. Bari bafitiye umubabaro bafitiye abavandimwe babo bari mu bice bigenzurwa na leta ya Kinshasa. Banenze bikomeye ubwicanyi bwibasira inyoko muntu bukomeje gukorwa n'umutwe w'iterabwoba wa ADF mu bice bya Beni na Ituri. Abaturage batemwa amanywa n'ijoro ingabo za leta zirebera. Banenze kandi ubwicanyi n'ivangura bikorerwa abaturage bo mu misozi miremire ya Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo. Abaturage baribaza bati kuki Kinshasa yirirwa itakagomye mu mahoro, igata ibice igenzura bigahinduka ibagiro ry'abaturage. Sugira Mireye, undi muntu wakurikiranye aya mateka, yabyise Goma na Bukavu biri gushya cyangwa biri kubira. Yagaragaje ko iyi mbaga itagizwe n'abantu bahawe amafaranga ngo bajye mu muhanda, oya, n'abantu bagiye mu muhanda mu mutuzo n'ubushishozi batanga ubutumwa bukomeye ku butegetsi bwahoze bwa Tshisekedi. Icyo basaba ni kimwe: ibiganiro nyabyo bihuza abanyekongo bose, nta n'umwe uhejwe. Bashaka ko abanyekongo bicara bagakemura ibibazo byabo, aho kugira ngo ibihugu by'amahanga bikomeze kwivanga bifatira ibihano abayobozi ba AFC M23 barimo gushaka umuti w'ikibazo. Abaturage baravuga bati amakimbirane ari muri iki gihugu ntabwo azakemurwa na Loni, ntabwo azakemurwa n'Uburayi, azakemurwa n'abanyekongo ubwabo. Bicara ku meza amwe bagahana icyubahiro, batarebana y'ingwe kandi badahezanya. Uyu munsi Goma yahaye isomo isi yose. Miliyoni irenga y'abantu bavuze ijambo rimwe: nta guhindura itegeko nshinga, nta bihano bya rwihishwa by'abampatse ibihugu byibasira uruhande rumwe, kandi habeho guhagarikwa guheza ubukungu bwa Kivu. Iyi myigaragambyo yatumye ibikorwa byose by'ubucuruzi n'imibereho bisanzwe bihagarara amasaha menshi. Ntabwo ari gusa kwerekana uburakari, ni itangazo, declaration, ni itangazo ryo kwerekana ko imbaraga ziri mu maboko y'abaturage, ko nubwo leta ya Kinshasa yashyiraho amategeko yo kubahotora, abaturage ba Kivu bafite ijwi ritazigera rizima. Iki ni ikimenyetso kigaragaza ko wenda imiyoborere mishya ikenewe mu burasirazuba bwa Kongo, cyangwa se uburyo bushya bwo kumva ikibazo cya Kongo. Imikorere ya kera ntigikora. Kwita M23 ibyihebe mu gihe bashaka gukoresha imyigaragambyo y'abantu barenga miliyoni mu mutuzo, kandi ibice bya leta byo byibereye mu bwicanyi, ni ikintu amateka azabaza imiryango mpuzamahanga. Ese Kinshasa iraza kumva ijwi ry'abantu barenga miliyoni? Ese Loni yabonye urwandiko yashyikirijwe iraza guhindura imyumvire yayo, cyangwa bazakomeza kwipfuka mu maso bakomeza uburyarya bwabo kugeza igihe Kivu yose izafatira umwanzuro ntakuka? Ibi ni ibintu tuzakomeza kubakurikiranira umunsi ku wundi.